Amakuru yacu yo mu karere katuyatangirire muri Congo Kinshasa tubabwire ko mu gihe ubushyamirane bwa politike bukomeje gufata indi ntera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ihuriro ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi rya M23 ryatangaje ko tariki ya 9 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 riteganya gutanga ikirego cy'amategeko kirega Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo n'abo rifata nk'abafatanya ibikorwa bye. Ribashinja ibikorwa bigamije guhungabanya no guhirika gahunda y'Itegekonshinga ririho muri iki gihugu. Ibi byatangajwe n'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Delice Sanga, umwe mu bayobozi bafite ijambo rikomeye muri iri huriro rya M23. Yavuze ko ibyo bashinja Perezida Felix Antoine Tshisekedi ari ibyaha bikomeye cyane birebana n'imiyoborere y'igihugu ndetse n'iyubahirizwa ry'Itegekonshinga. Nk'uko Delice Sanga yabitangaje, iri huriro rivuga ko ibikorwa bya Perezida Tshisekedi ashinjwa bigize igerageza ryo guhirika gahunda y'Itegekonshinga, byo bavuga ko ari icyaha gikomeye gishobora gufatwa nk'icyo kugambanira igihugu no kutomereza indahiro Perezida aba yaraharahiriye igihe yatangiraga inshingano ze. Iri tangazo rije mu gihe igihugu cya Congo Kinshasa gikomeje kuganira ku bibazo birebana n'imiyoborere, amavugurura y'inzego za leta ndetse n'impaka zikomeje kuvugwa ku buryo ubutegetsi buriho bukoresha ububasha bwabwo. Uretse ikirego giteganyijwe gutangwa ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa gatandatu 2026, ihuriro rya M23 ryatangaje kandi ko ryateguye imyigaragambyo izabera imbere y'ingoro y'inteko ishinga amategeko Palais de Peuple i Kinshasa tariki ya 12 z'ukwezi kwa gatandatu 2026. Abategura iki gikorwa bavuga ko kigamije gusaba kubahirizwa ku Itegekonshinga, kurengera demokarasi no kugaragaza ko batishimiye uburyo igihugu kiyobowe muri iki gihe. Biteganyijwe ko abayoboke b'amashyaka atandukanye n'abaturage bashyigikiye iri huriro bazitabira icyo gikorwa mu rwego rwo kugaragaza ibitekerezo byabo. Ku rundi ruhande rwa leta ya Congo Kinshasa nta gisubizo kiratangazwa ku mugaragaro ku birego byatangajwe na M23. Gusa abasesenguzi ba politike bavuga ko iyi gahunda ishobora gukomeza kongera ubushyuhe mu rwego rwa politike, cyane cyane mu gihe igihugu gikomeje guhura n'ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwacyo ndetse n'impaka zikomeye ku miyoborere y'inzego za leta. Ihuriro M23 rikomeje gusaba abaturage n'abanyapolitike bose gushyigikira ibikorwa byaryo, rivuga ko bigamije kurengera amahame ya demokarasi n'Itegekonshinga. Ku rundi ruhande ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi bukaba bukomeje gushimangira ko bukora mu nyungu z'igihugu kandi ko bwubahiriza amategeko agenga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mu yandi makuru ari kuvugwa muri Congo nuko umutwe wa AFC M23 watangaje ko wanze byimazeyo itangazo rya FRDC ryo kuwa 3 Kamena 2026 rigereka ibikorwa by'ubwicanyi ku baturage batuye mu gace ka Kisegulu muri Rucuru. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko ibi birego ari ibinyoma, yemeza ko nta shingiro bifite kuko bishingiye kuri politike. Yanditse ko ari bimwe mu bigize gahunda yo gukwirakwiza ibihuha bitegurwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa hagamijwe kuyobya ibitekerezo by'abaturage mu gihugu no mu mahanga ku bikorwa bikomeye byakozwe n'ingabo zayo. Yerekanye ko kandi bitangaje kubona Kinshasa igerageza kwigaragaza nk'irengera abaturage imbere y'abantu bose, nyamara ibikorwa byayo bya gisirikare inshuro nyinshi byarashyize abaturage mu kaga. Yavuze ko ibi leta iri kubikora hari gukoreshwa indege zitagira abapilote z'intambara n'ibitero by'inkurikirane byahitanye ubuzima bw'abaturage ndetse n'abaturage benshi bakava mu byabo. Kanyuka yakomeje yemeza ko iki kirego gishya ari kimwe mu bigize ingamba zizwi zirimo guhimba inkuru z'ibinyoma kugira ngo ihishe ko politike y'umutekano w'ubutegetsi yananiwe no guhisha inshingano nyazo z'ingabo zayo mu guhungabanya umutekano w'abaturage. AFC M23 yongeye kwemeza ko yiyemeje kurengera abaturage b'abasivile, kubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu ndetse no gushaka igisubizo kirambye ku mpamvu nyamukuru z'ikibazo cya Congo. Buyandi makuru ari kuvugwa nuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo abaturage bateye itsinda ry'abakozi b'inzobere bari mu gikorwa cyo gushyingura umuntu wishwe n'indwara ya Ebola, bariruka basiga umurambo. Ibi byabaye muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Kitana uri muri kilometero 13 uvuye mu mujyi wa Bukavu. Reuters yatangaje ko Minisiteri y'Ubuzima muri Congo yabwiye iki kinyamakuru ko ubwo abakozi bazobereye mu gushyingura abishwe na Ebola bari mu gikorwa cyo gushyingura uwishwe n'icyo cyorezo, batewe n'itsinda ry'abaturage abandi bakabibangira ingata bakiruka bagasiga umurambo. Uwo murambo wajyanywe n'abaturage, ibyazamuye ubwoba bw'uko Ebola yahakwirakwira mu buryo bworoshye, dore ko inzego z'ubuzima zivuga ko ikinyabuzima cyishwe na Ebola cyanduza abandi bagikoraho badafite ubwirinzi. Nubwo icyatumye abaturage batera abashyinguraga uwishwe na Ebola kitahise kimenyekana, harakekwa ko batemeraga ko uwo muntu wabo yishwe na Ebola, bityo rero bagatekereza ko bari bakwiye kumwishyingurira. Bamwe mu baturage bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bavuga ko nta Ebola ihari, ahubwo ari igihuha cyazanywe n'abanyamahanga ngo babatere ubwoba. Bamwe mu barwayi batoroka ibitaro cyangwa se bakabyangiza bagamije kwisubiza mu mirimo n'imiryango yabo. Mu yandi makuru ari kuvuga muri Congo nuko Honorine Police ufite ubwene gihugu bw'Ubudage ukomoka muri Congo Kinshasa wakatiwe n'ubutabera bwa Congo igifungo cy'imyaka 10 kubera uruhare yagize mu bujura bwa banki i Kinshasa, yimuriwe mu Budage kuri uyu wa kane tariki ya 4 Kamena 2026 nk'uko byatangajwe n'ibiro ntaramakuru bya Congo. Hanyuma kandi kwimurwa kwe aherekejwe n'abapolisi b'Ubudage byakozwe mu rwego rw'ubufatanye mu bijyanye n'ubucamanza hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'Ubudage. Biravugwa ko byaje nyuma yo kugerageza kwiyahura kwa Honorine
muri gereza nkuru ya Makala i Kinshasa. Uyu yatawe muri yombi mu kwakira 2025 akatirwa n'urukiko rwa gisirikare rwa Kinshasa Gombe igifungo cy'imyaka 10 kubera ubujura ku ishami rya Law Banker yerereye mu gace ka Matonge gaherereye muri commune Kalamu i Kinshasa. Mu yandi makuru ari kuvugwa muri Congo nuko mu murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Kinshasa urukiko rukuru rwa gisirikare rwakomeje kuri uyu wa kane tariki ya 4 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 mu kuburanisha urubanza rukomeye ruregwamo bamwe mu basirikare bakuru bahoze bafite imyanya ikomeye mu ngabo za Congo Kinshasa barimo General Christian Chiwewe Songesa wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo za FARDC na General John Numbi wahoze ari umugenzuzi mukuru w'izo ngabo. Uru rubanza rukomeje gukurikiranwa n'abaturage benshi ndetse n'abasesenguzi ba politike n'umutekano kubera uburemere bw'abaregwa ndetse n'ibirego bikomeje baregwa birimo umugambi mubisha wo guhungabanya igihugu, ubugambanyi, gushyigikira ibikorwa by'iterabwoba ndetse n'ibindi byaha biremereye birebana n'umutekano w'igihugu. Iburanisha rya mbere ryabereye imbere y'urukiko rukuru rwa gisirikare ruyobowe na Lieutenant General Joseph Mutombo Katali Tiende, perezida wa mbere w'uru rukiko. Amakuru yacu yo mu karere reka tuyakomereze mu Burundi tubabwire ko umucuruzi ukomeye w'umurundi Aloys Nakarutimana uzwi cyane nka Wakenya akomeje kuba mu bihe bikomeye nyuma y'amezi arenga 2 afunzwe n'ubutegetsi bw'u Burundi mu rubanza abamwegereye bavuga ko rufitanye isano n'ibikorwa bye by'ubucuruzi mu mujyi wa Bukavu ndetse n'ibirego bimuhuza n'u Rwanda ndetse na AFC M23. Wakenya uzwi cyane nk'umuntu wari wegereye ubutegetsi bwa CNDD-FDD yatawe muri yombi tariki ya 24 Werurwe 2026 nyuma y'iminsi mike avuye i Bukavu. Kuva icyo gihe afungiye muri gereza ya Mpimba i Bujumbura. Nkuko amakuru yatangajwe n'umuryango Fokode abivuga, Wakenya aherutse gusubizwa muri gereza ya Mpimba avanywe mu bitaro bya gisirikare bya Kamenge aho yari ari kuvurirwa. Aya makuru avuga ko yari arembye cyane ariko inzego z'umutekano zikamutegeka gusubira muri gereza nubwo abaganga bagaragaje impungenge ku buzima bwe. Ariko ikibazo nyamukuru gikomeje kwibazwa ni impamvu nyamukuru zifungwa rye. Abamwegereye bavuga ko ibibazo bye byatangiye nyuma yo kuvugwaho gushora imari cyangwa se kugura uruganda rw'inzoga zisembuye rw'Ibukavu mu gihe uwo mujyi wari umaze kugenzurwa na M23 nyuma yo kuwufata muri Gashyantare 2025. Aya makuru yanajyanye n'ibirego bivuga ko yaba yarakoranye cyangwa se yaranagiranye imikoranire n'abayobozi ba AFC M23 ndetse ngo yaba yakoreraga ingendo mu Rwanda. Nubwo nta bimenyetso cyangwa se imyanzuro y'urukiko byigeze bishyirwa ahagaragara ku mugaragaro, abo mu muryango we n'inshuti ze bavuga ko ari byo biri gushingirwaho mu kumukurikirana. Umwe mu bantu begereye umuryango wa Wakenya wavuganye na Fokode yavuze ko ibirego biri kumushinjwa bitangaje urebye uburyo yari afitanye umubano wa hafi n'abayobozi bakomeye bo Burundi by'umwihariko Perezida Evariste Ndayishimiye. Uyu muntu yakomeje avuga ko umutungo wa Wakenya uri gukorwaho iperereza rikomeye ndetse ko hari impungenge z'uko ashobora kunyagwa bimwe mu byo yari atunze. Abo mu muryango wa Kenya bavuga ko kandi dosiye yakuwe mu nkiko zisanzwe ikorezwa mu rwego rw'ubucamanza bukuru, ibintu bavuga ko byakozwe kugira ngo amakuru y'ibanga akubiye mu byo aregwa atajya ku karubanda. Bivuga ko haba hari amakuru y'ingenzi kandi yaba azi ku mikoranire hagati y'abashoramari b'Abarundi n'ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo cyane cyane mu bice byagenzurwaga na M23. Andi makuru avuga ko Wakenya yaba yaratawe muri yombi bisabwe na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Felix Antoine Tshisekedi. Amakuru yacu yo mu karere katuyasoreze muri Uganda tubabwire ko Minisiteri y'Ubuzima muri Uganda yinubiye ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Bahamas byabujije abaturage babyo kuyisura kubera icyorezo cya Ebola cyagaragaye i Kampala. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubuzima Dr. Diane Atwine yatangaje ko kugeza ku itariki 4 Kamena 2026 abantu 15 aribo bari bakirwaye Ebola i Kampala, barimo umwe wapfuye akaba ari nawe winjije iki cyorezo cya Ebola muri iki gihugu. Dr. Antwine yasobanuye ko abantu 4 bamaze gukira iki cyorezo muri Uganda kandi ko bamaze gusezererwa n'ibitaro 270 bahuye n'abanduye nabo bakaba barasezerewe nyuma yo kumara iminsi 21 mu kato, hakaba hasigaye 450 bagikurikiranirwa hafi. Yavuze ko inshuro zose Ebola yibasiye Uganda inzego z'ubuzima zayo zashyize imbaraga mu kuyihashya binyuze mu gushakisha bwango abahuye n'abanduye, ibyo bituma idasohoka ngo igere mu bindi bihugu ivuye i Kampala.